Abusuafo ha Pemampem TV so ene yedemu epie mu ewo Manhyia Palace eho ena nana Kwame Baffoe a otoso nan Nkoranza Manhene swai akire ne papa Asante Hene Otumfour Piesie nyankase nyansayera Otumfour Piesie a otoso mienu ababio ono ena chese nikuro Nkoranza Man na Nkoranza esom Asante eba akan amamre ne amaniemu a eniti na amamre ne amane kwanso na wose okwasi bibi de kire ne papa na ne papa de nanimonyam ene ne tumi eta na chi ema de behwe Nkoranza Man so na we na wangrafo a mo Nkoranza Man mu na mo gan hafa na nyina a chese omo ene Nkoranza Man atena fititintre de a chese na Ghana mpo enye Ghana no na wangrafo ene Nkoranza Man ene di kasubom eniti sa okopie mu ewo kentampo afam ho de a na sariki fanyina ma the third ono ena kentampo wangara hene esa ne wangara hena ewo Ghana ene West Africa ha nyina eniti odene tom efiatifi ene apuye ene anafo na hwe wangara fo ebepie mu ya ebi efi Volta region ne baaye ebi fi Tamale ne baaye Northern region also upper east upper west all corners and I say the four corners of the country no and wangara for if you be pimu ewo osetutu ababio nyankase nyansayera na boboano and I say obe pimu ewo ne palace omode omanimunyam beta Nkoranza Manhene nana Kwame Baffoe achi na yeka dwumadie di a na chese dwumadie a hye Nkoranza Man enimunyam na ema na fa ne ntoma pa efra mfie ensoni na Nkoranza Man obi beka se Adam Pan ana yeni ohin popra obehwe Nkoranza Man so ama ofa ne ntoma pa efra we ama nananom edi yie atu yie edi hihye papa agwa mu a ene Nkoranza ewo Manhene na Nkoranza Manhene nana Kwame Baffoe oyobi a owahobrase onimdie ofa homa otema eniti ena Nkoranza Man ata na chi ewo akukuhwiase nyina mu no Nkoranza Man enyina ma ene nesi ehusa ampa oman no ata na chi na ode oman no hye ne sa ombetimi abu Nkoranza Man amana ye krabehwe eniti ena eye otekra ni prawi homa so Otumfour Piesie nyankase nyansayera nyansabuakwa ode nana Kwame Baffoe esi ade so se omehwe Nkoranza Man na emfa ne tuma pa emfra yenuanu wangrafo ye ka ye bekasa ampa moyebi moyade mo akire do se mone Nkoranza Man paako na ye ka wangara na chise divisional chief ewo Nkoranza Traditional Council divisional chief ewo Nkoranza Traditional Council nti yenua anase ye papa sariki fanyina ma ono osom Nkoranza Man no ono so edi akomapa eni nsiye eni nkoden eni ta Nkoranza Man achi eni nti ebesi obibia se wo hwe ya ha Pemampem TV be like obe drop comment na share video no ama foforo nso enya bi ahwe tweda mpomba se hia basa ya no onhira na onom na onya okese na ene Nkoranza Man ehu ade foforo na afa ne ntuma pa afra no abusia nana Kwame Baffoe otoso nan Nkoranza Manhene atena se ne manfo amofiri achichi ni benche sanso ena ni nuanom ambo Asante de odo ebobo odomu no mama ne nana akwaba na ni nyina mu no mamra hodo ne amane ahodo na etwagu a ye de eje nana tata na ye de eje nana ababa se de be ya amamre na amane edi animu no ebe ye ka behwe
abusia sa wo hwa a wobehu divisional chiefs ahodo nana chidom hene ewo ho bi sanso ena nana jase ewo ho ufi ho a wobehu nana adudu nyina kropa a ono ena Nkoranza benkum hene obesen ahu nana ankobia hene na oba Nkoranza hene ne nifa so pede a na nana ankomakon agi the second bredi no ono so ewo ho bi sanso ena obenya Nkoranza nifa hene ewo ho a chese nananum penfo sub chiefs nso eta nananum achi a omo apiemu ewo Manhyia Otumfour se tutu nyankasi nyansayira ne palace abusia pema binti so afina me ena me gitu ehonchia na yene na ne yakwe kufu abusia sadi twetwe na je ehu ene se enne waya sahene yemu na nakwa pa pimu abu nana tempa ena beshi ukwaye ntise da ya beshi min kwana se biya suade ya usuaba kwasa abakwasama enipa bi mu tia fidie so fika omunyim bi omo na makasa abakwasama so ka na wo ka ma bi asu na wo ka ma bi so asa ndini na ma bisa zanjofo bi asem tsie ese amfara se na Nkoranza ngene kura no se sante na wo no na yesi potom ba bi na gabon anase abiblem baby na America so ya he na ado abiblem na abra ni America ko na that's there say ya ko na ya baby wa be ko ya wuyi wa chiri na Ghana the city say Ghana America ya sa be ajinde bi ani enti be bu baby so obi nya say go fa o ba fara na so ko 94 ku ba nya say something na obi ka say na Japan na obi ko ma ka uchiri musai ndipe nya mudi ngeni tiasi o dembe za tiasi o ma mi Japan na ode ko ma si eso ya eso bi eso na eso ya sa Donald Trump wa woneba o be ko fa Donald Trump ba bi ya abra Donald Trump na ma fine ebi uso aji say odi try ma yes American so yes ama ba ku ya sabra ansana ayemi emu no undimi fan toto abonje politics yanka so say do di kan no we sante hinu no wu ba fuku ana no ya ordinary person ana wu ba fuku se no ya sante hinu no wu na dia ada no wu di PSC na wase akwate sase amama na di PSC no sabi abakwa sabi na so no na dia mane ba ye ana ne papa ko bo ano no na ko sa ana sabi oji bibia na o se me bounty ade a anya ji fa enti die enti wante wote na dia ye wuni kra no santene tikwasia onimu taku onimu simpwa dia wo pa free on se yemra na obi ansa wuni se oda so wo yachi ogbo ya ho ban ni nananum ne manu na nko na egu that is all FSA ube kai enti dia omo tweka se enke be ka se dabi ya twe ho no monya kwan aba wi azase already no omadi ka say e abono fasas eti kana fo tu we azate kono ombo ya kwacho e chauti Nkoranza Baffoe hasesi a batia pa ya homo ya kwacho wo azase ya to sie na wie ebi mi ya di wi ase a e betima sesa eti no mo hwe se ye be ye paperweight na nga obi anta ya tibia na nga mo fa nyansa pan ene niema nanso 7 prediasa ya papa ne santene o tayeti sebe po ene ma manso awu ina wa ha omu ina wa ha mo manso hima e wo ha me ni afiri tete no
Oba Nkoranza yo baby o efro genti. Yo baby o genti o efro oglobosu. E ho na komfonochi e je ne yira wo. Ne nan ene ne nsa nyina sisi wo. Baby o try nyina wo. Because Baffoe no ne komfonochi ne. Enti unim za na Nkoranza yo ni ni na agora ne. Just obi chi. Ni ni na agora ne. Na agora me ma eji. That's right. Enti de ya kana say adan wosu mfu ya so say fiasa the problem ne say ana enenso so say de bia ya kana ya de womanim so ya woma ko nanim ya ifu say odi eniem ani kanko ebebre mfasama ama nchirima o tina ye niwa ya buidi Daniel, Ubijana Manhene, Asili, Akibi, Atredia, Oba, and Nkoranza Manhene. Joe, Demakacha Nkoranza Manhene is Yasum Dry, you Bekoswan, your Kremudi. Said the Baya, Yabia, Manhasa Mine. A dear, you put tired Dadano, Yakosua Kremu, Nemu, Yensen, your funky cow behind it, and na yeri bakuye ano aka chenia omonfo ede na omunyam wana na obe omonso djuma omasabiem se aye city ani perepere so bia be hunu se ebi se ba bia ye do o se nyina akoye no bia be city ani perepere so na for pass bia mentim ho ase na mentie na wone hwan de etimi fa kanko nyina ye city wo bi bia o ka che ya so fo ase ba bi o ho ayo no na ko nwa so fo de me ko so anama da o mase se de bia da o mase no che se nyina ya nka ho amumu anka de emu ye hu se ani ya nka ho amumu anka bi wo pem so ko hu se bi so Nkoranza omu ye ba ko ye eti ade no me tu se ya asomdwe baba ama me so se bi me da amasoma du eti ku na so fo me ko so anama bi yase nana efa aduma ko to so Abusia ena na wangara mpanyifo ede ensa eto nsayem na omachia Nkoranza Manhene na Kwame Baffoe to so nan ninti wangara mpanyifo a mufri Ghana afana nyina eba ye no omo ena chese omo ebechia na Kwame Baffoe to so nan na wangara de medical ka cho se omene Nkoranza man ewo ayonkofa sonkom fi tetentre de ebepimene sa ayonkofa no da bia ekoso enyini ohwe ha afei ena isuaye no time aso eniti eye Otumfour Chiame Baffoe kantenkranchi aba abefre Nkoranza Manhene se niura ehia no se ebisuaye ekire no enti ohwa na agi ankomako a otosumienu sanso ena eye nana adu asaremensa a ono ena ya makomhene omunyina eka ho bi a mobo anamo ede akopie mu ewo Otumfour anim na ohwa se na medical achechemu na atankondwa ensu edimu bi nifa edimu benkum edimu sanso ena amakomhene eto aso abrafo hene enso ediso ye nyina yedi hu adanse se ene dapo na ema Nkoranza man enuti na hu se nananom nyina enam amamre kwanso ede Nkoranza man abepie mu ewo Manhyia na yewura nana Nkoranza Manhene Baffoe pim krapim Baffoe agentadua ede ne Nkoranza man epie mu ewo Manhyia se de be amamre ne amane a efe pa wode beko akwasi bibi akire ono a ni papa Otumfour setutu nyankase nyansayira a otosu mienu na kande a Nkoranza man efritite Nkoranza man efri bore domankoma a chese etimu ho na eboa ama Ghana ayeka behwe enti eka Nkoranza Manhene ono ko a ena obi beka se owo district makoma mienu na se na owo municipalities makoma mienu esan na se na ye kan nkroto no a de ma Nkoranza ye kese na edimu pa ene se uba asantema mu a nkroto pa omo wansa ase na omo so na omo de suma asantema no Nkoranza eni dikan
say ye ka Nkoranza dia na estati efri Nkentampo North Municipality sa edibepie mu ewo Nkentampo South District. Ufri Nkentampo South District ya na oba Nkoranza North District. Ufri Nkoranza North a na chese wabepie mu ewo Nkoranza South Municipality a Nkoranza and the capital of all the districts and municipalities a ewo ha na yehwemu a Nkentampo South District no Jema and capital Jema so ehene and Chidom hene Nkoranza Traditional Council sanso and ikopi mu wo Nkentampo North Municipality dia na Nkentampo and the capital city so oba Nkoranza North District dia na busua and the capital city of Nkoranza North eniti yeka Nkoranza nyini Nkoranza chechere a chese nkurutu a ewon Nkoranza no edimu papa na apeja a enye nkurutu akuma kra na yeka Nkoranza bakwasem adaje ebebo nanano makotitisa edi nkunim abre Nkoranza man enunti na ene amanfo ensusu se Nkoranza abdore enunti omo emfa omo ho emetwitwi omo no omo so enye kese nanso ewo me ene ewo wo no ense na de wade ene die na enye de komde no